RDC Julian Ayisiga nagira ngo nobu abikwerenda bakwehayo okurinda abantu n'ebintu byabo niwo muntu wa burijo shimukutaho buryo kwerinda leka buli omu abe bulindara tukyaina threats eza ADF ito tukulengaho mulingo tukusobola kurora abantu baitu muri mujaguze omusinga baitu kusaba nayo mube mujaguze muri bulindara yashaba abona barintu betebekanisa okukyakara izoba lya nyenkyakare okukikora omuringo ogo ogurugo ovo bateberwe kwerinda abantu bona batekanize ebivulu abatekanize emikoro nkotokoto tubahaire security kuzire hamwe nainywe kurora abantu baitu babaire bamaze kivule ekyo bundi bamazire emikoro yone kutekanizibwa ombusenge nikimanyisa kinaba bona bakutekaniza emikoro eno bunde emikoro eno barole ntinga batwaire ekite kya security nk'ekintu kikuru muno konjera acha security kwatagana na office ya DISO, office ya DPC, RDC, security agencies zone zikutwara district no mwanyogu tukikiriza nato abahandikira abantu batwikiriza kwatagana nitwe kuta security kumara kutandika n'ekirece omwazo mpaka mukoraho gurahwere mwe n'abantine kwerarikira kwe no kubine omyanya itarimo nemo itwayikamu binji twashanga betegurire izoba lya nyenkyakare okujaguza kiro ky'okwetegeka nyenkyakara independence twenda kusheremererwa celebrating n'abanyayuganda mwena abantu bo mu Kyenjojo Port kwetorera mweno area yona etorire Kyenjojo region yone ya Toro nabwo nzoro kutwarira hamwe kusabira buli muntu wena abantu bona baje batweteranzeho abokuba tuine cyembaganize cyamane kitubainire omushisho wa president yanje kushaba abatura okurinda je amatungo gabo gatibwa abantu bamo ekimwena komanya butuku bantu jaguza alo abantu bamo bakutwara omugisa okira muna basoma okwiba ebitungwe bitwena so iyo bwana ogenda mu kujaguza kuona bune no rugamu kano ogenda mu center making sure at least mukamulekeraho muntu bundi ebintu byomuka byona mubirinzire busobole kusobozesa abo abakusa planning abundi kutekaniza kwijja kubiba bundi kubitwara ombutayikire mubalemeseze so amaka bundi enjuza anyu mutazeka kuonka muli at least mulekalo abantu kandi making sure security tandike nainyo mutekoho muteke kikyone kikusoboka kuroba ebintu byanye bimwina ebimulekere muka mubisange nibikyali mulingo mukoziraki mulingo mubireke nyenkyakare Uganda neza kubaneja guza okusimya kagana gumwe kwiha eruga omikono y'abajungu umwaka gwa 1962 gashakwa Daniel Vingana.